Eğer ereceğini bilseniz hakkı dar. Buna balık hazırdan en sürekli tatlı. Balık kumsal sıçraması. Gelecek kıyılar gibi ağızdan oturan bildiğiniz. Ne kadar güzel olabilir. Ne kadar suylu, ne kadar kumlar, ne kadar suylu yapıyorsunuz. Yıldızlar, ay, kaybedin. Bizden pasaport yıldız aslında boğulmaktan, gün bizge жақынырақ ошондуктан күндү нурун шашыраганда бизге жылдыздар көрмөй калат. Жакшы, ана бул жактан ким? Укук мырзанын жообун көрөбүз. Жылдыздар болсо кичине. Асмандагы жылдыздар жерден өтө алыстыкта жайгашкандыктан алар бизге жылт-жылт эткен кичинекей от сыяктуу болуп сезилет. Ал эми чынында ал жылдыздардын ар бири күн сыяктуу көлөмү чоң ысык шар болуп саналат. Күн активдер сыяктуу эле жылдыз, айырмасы көп жылдыздарга караганда ал жерге жакын жайгашкан. Ошондуктан ал бизге бардыгынан чоң жана жайык болуп сезилет. Күндүн жарымынан улам күндүзү асмандан башка жылдыздар көрүнбөйт. Караңгы түнү жер асмандык көктө жылдыздар булуттардын далоосунда калат. Ал эми ай болсо ал өзүнүн жарык өрүп чыгарбайт. Ал күндүн жарыгы менен гана чагылышып бизге көрүнөт.